okushaba oku kuhirwe yahamukoro go kwakira mukuru w'ebyamagara omusya omu district ya Ntungamo bwanyuma y'okumara emyaka 3 Beatrice Chemisto ari kukora nka district health officer owa Kanyabwanya. Itwenkirwa nka district twine ebizebitu kurabamu omu marwariro gitu. For example, hinirwariro eryatwirwe omuyaga nahati y'abantu tibakufunaje obuhereza twine abashaho bitu ni bake ya 29% kandi nche munonga. Our district health sector is struggling with a staffing level of less than 30%. To be specific, 29.4% for a population of over 620,000 people. The midwives are more hit because in this district we have only 59 midwives. Chokubaza cyabyona tubire tuziremo tubire twine ebizubu bya services health services obutagendaje kurunja munonga. Abebembezi nibagirangu n'obu Gavumenti erukutamana mu kutungura ebyamagara hakiruho ebirukubagariza enyuma nk'okukwata abarwirijaga no kosha kw'abashaho aha mirimo. Twabasa kubona DHO ubu twabasa kwakira omuri Ntungamo district kandi n'omuweziwe ubire nabasa kutwara Ntungamo omisho konka erizoba twabona DHO orabera twara omuri Ntungamo district. Abere binomuze bo butija kare kuragurira abantu abarwire bija abashanga abashaho bataro abashaho batunga sente za Gavumenti abashaho bandi abakwenda bayamba abantu ozakushanga ngo nahibaza kandi bitakubonera. Gasha kwa Anita Atukunda.